Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailing nga ditinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raya. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sa di numanen aya ti papanam anak ko ket ne rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anang kurangak ken ka. Ngam apay akasta ka moten. Ato na amin dagita ngay bagbagam si kaabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka ko mapumanaw. Madeteriknak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kiting uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayong agbabarkada. Alang arod, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kiti aginom ka ng pulutan. Nang runa, tada tayo mananti agkukuyod. Rhea, kaanakan, kaya't ka kasarita. Kat sapay la kumatadungag ka kadagiti ipagpaga. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina. Ibagamon tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos ka matan, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngam sapay la kuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ugali mo. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat. Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan. Gaputabiyag ko da ito'y naawatang. Sige, no kasta ti kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inanak. Pumanaw kakit din si kaabakat Lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maited ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tiigam ko ita. Ay, pang naasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan parakan ka. No kasta arumrumwar kayo kadagiti gagayem mo. Ay, amangan no adadakas ama pasamak ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensyakan at talaga, anak ko. Ang maditeriknak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anatan. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kinianti Marga, gapo iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, kagbalbaliw ka kuman. Amangan no pagbabaw yam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Pagbalbaliw ka, sakpay amaladaw ti amin. Apay aya apakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay.
Jak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Angam insan, amom ka di ti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salunat na. Kat no nagsaran tamat. Saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na daano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di? High blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Jak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta tapno mamati ang kada kayo. Ngam never! Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang man pudno ti imbagang insan. Itultulo yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamukha nga rudan iti biyag mo. Sapay ko tasaan mo to apagbabaw yan ti kasta nga ugalim. Hay, pumanaw kakit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan mo't ser-serbina. Adda tayo man nandito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo man nga ginumita ti Ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasamang ita. Isungarod nga adda tayo dito tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kon ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka ka din nga ang baliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit didita. Takayat kon ka ginana. Nangan ka ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asubrag ka iti seled mo. Nanganakon, bakit marag ka? Sige hindi ko na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen reya ka anakan. Gaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kaasyam kumamat tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addala ang pagbyagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas dati kayat mo apanagbyag. Daan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanang bakit lina? Apay aya, apagparikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biyag ko day toy, iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramida, naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat di dumgag, makaamu ka nga rodan. Talaga natangsit ka reya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam, ngam naladaw ton ti amin. Ha? Adulak amin ngay bagbagam. Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gapot abiyag ko da ito'y. Apaya dito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Rhea, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben ama ditiriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya? Bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mga na iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko,
pangaasim na bantayan na kuma. Uray italaan. Ay, talagang amin, amariknak ang nakapsuta kulay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay, amangan no kumaro man ang tihailan ko. Iso akas to'y timarikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda pa panak ita. Iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarte-arte dita. Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito'y balay. Kat makaamukan itibiyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kada kayo dito'y bar. Oo, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo po naakayat mo ang dagbaliw. Kasta nga agpaiso ti kayat ko nga aramiden, Rhea. Naameris ko ngamin, nga awan na sayat apagbanagan ti piyag tayo. Nukastoy latan ter aramiden tayo. Kita ano, awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Isu agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay kastamot ng tibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kit di nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, addi ti baso. Agtagay ka kit din. Ay, kastang unay gayam abartak mi idirapi. Iso adyak ko na kaawin. Ay, asidag akong itibalay. Ha? Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Petkan. Insan na, sir. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasama. Di ka kumamakmak lahat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dita? Nalabit nga imatakit ti high blood na, insan. Saan ana itaray adagos di ospital. Naladawan idi nakita ti kaaruba yo. Nalabit nga yung karigatan na titimak der. Ngam idi maulaw, natumba, kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan mo bali namatay ni nanay? Ala, insan. Sumrek kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanay. Nasaya at tasimangkot ka na si Kangawan Serbi ng anak. At day tati na ako. Matmatang. May san-an na lang isabakay. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dagan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyakin pagaro. Aday di gaya may sabas wadanom ti maudi akit daw na ganyan. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkanan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inanak. Humanaw kan mo dito'y. Gaputa awan karbangam amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura ka, Rhea. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kankwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas nanti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan dahil sa
sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudya gundaway. Nanang, pakawanan na kuman. Ipatpatag ka unay, nanang. Nanang, saan kantan amakit na iti kaanuman? Pakawanan na kuman. Kaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos, pagpambabawyak na itingay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagpagakanyak iti. Analadawan ti amin no makamisan. Insan, umaikan. Agawit tayo. Duduatan ang nabati ito'y kampusan to. Imunan ang nagawid dananang. Umaikan, tanapulot ang tidarang tiinit. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan titanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso sagbay anat namin. Pawatak tirik na minsan. Ala, kaduan ka pa ilang araw dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak payang mo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa naladaw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, no lakit ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong kan ka. Agyaman ako na insan. Ikarit. Agsingsingput akon. Igaad ko ti agadal. Para matlaang kanya. Kan ti arapa apday dinanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, ket adamat na natalged apanggedak, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taada ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rhea, itila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Arwena, adinan inlanad, tedres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtalo atawon kamin nga agnanaed dito'y probinsya. Naggapo kami ijay Manila, no sa dino, ijay tinagamamuan mi kinilakay ko. Ijay kami matan ang nagkasar kan naadaan iti maysa nga anak.
Napintas ti biyag mi ije Manila. Tamaya ti trabaho nila kay ko. Ngem itinakaro a panagbabae na nadadael ti amin. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rowena. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Talugayo man atawon nga agnanaad kayo dito'y probinsya, Rowena. Wen, Beth. Apay, di mo ayaam mo? Awan met ngamin komunikasyon ta. No saan ta pa'y anagkita iya palengke, jak pa'y amo anabayag kayo dito'y probinsya. Wen nga, Rod. Kat, kumusta kan? Ay na, teacher lataan. Dito yakon nga retire. Adagaya man high school, dito lugar tayo. Wan, kat di tati pagisursurwak. Si Kangay, Kastoy, plain housewife latan. sana bale, tanapintas ti trabaho nila kay mo. Engineer ngamin. Isoan na lakala nga makabirok iti trabaho na. Aywan no kakasta a profesyon, kumpanya ti mang birok kadakwada. Ay, wan gayam, madamag kuman. Apin may kayo dito'y probinsya. Simple lang ngamin ti panagbiag dito eh. Kan, presko ti angin. Oh? Dayta laang tirason, nagrabaw mo't arason dayta. Kat, anya kumangay pa iti sa bahali arason. Ala, sana bale, amo kun ti balayo, kanayo nakto nga umay pumasyar. Wen, adda aklat ta dito eh. Agyaman ak iti impameriendam akik si kakaditi nagbabe. Wen imbag lang nga damot ar-aramidak. Ay na, nalaing kagayam nga agbabe, mabaling ka ag-business. O sige innakon. Mike, imay ni Beth itay dito'y balay. Malagip mo ka di pa dyan kabatch ko iti high school. Ako na a best friend ko. Sa dino tinapanan dyan ka sarsaritak. Nakatugaw lang mat itay dito kusina. Mike! Ayan mo! Mike! Ne, adda ka sarsarita na iti cellphone na ijerwar. Sige, wan. Ne, mayat pa iti kakatawaan na. Umasidagak man kankwa na. O sige, bye. Mike, Ah, asino ti kasarsaritam iti cellphone mo? tibus ko. Nakaluto kan? Madama ak nga agsasao itay. Ang awan kamot gaya man iti pagtugtugawam. Imawag nga rod tibus ko. Alangan matadyak sungbatan. Ala, intan dyan kusina. Tatulungan kang agluto. Ne, awan ni Mike dito'y abay ko. Rimwar man ngatan. Ituloy ko kit diti maturok. Ay, napanla siguro in mismo. Kapilaan ti saganam, tadyak kaya tamangan. Oh, apay, adda pang panganam idyo opisina yo? Adda kan ti mijay. Saan mo akayat tilutwak? Adda ayamat imbagak akasta. San ka man nagsawi ti kasta? Nauma ka siguron iti lutlutwak. Ibagam tapno agluto ak iti sabali. Sanak anauma. Napsugak lang amin. Aywan gayam, sa dino tinagturugam idirabi. Anya asa dino? Naturugak mo ti Jessilita. Nakariingak kat awan ka. Idi pumarbangunan amariingak, awan kalatta. Katrimwarak nga rod. Napanak iminom iti danom. Amumaten. Kasta ti aramidak. Oh, adto'y tikapen. Agkape kan, tain nakriingan di anak ta. Taparwatak matan apapan agiskwela.
Adak dito ruwar ti opisina yo. Anya ti araramidam dita. Kat umay kabalunan Mga anak kon dito'y kantin. Adakon. Awit kon to'y kanam. Awan la di kar aramiden ako nak. Sumrag ka. Ibagam ijay security guard dita. O sige. Bye. Good afternoon, ma'am. Sir, Mrs. Nak ni Mike, umay ko kumabalunan. Ay, wala, ma'am. Itay ka pa nakatakder dita sa ngawanan ti opisina. Inawagak pa'y ngamin nila kay ko. Sige, ma'am. Umunig kayo. Ijay igit ti office ni Sir Mike. Agyaman nak, sir. Saanan ang masapol nga umay nakpaibalunan. Isupay a pagtaktakam. Kaya't ka nga ron a sorpresaan. Ang saan kan samat anaragsak a binalunan ka. Una, tadyak kayat amabannog ka. Mike? Ay, dagayang bisitan. Uwan. Ni misis ko. Ni Rowena. Hello? Isu ti sekretary. Ni Charlotte. Hi. Umay ko kumaitatag ito'y papeles sa pirmaan. Okay? Agsubliak inton madamdama. Mike, kasjay ka di no awagan na ka ti sekretary. Mike, akas la close kayo nga gayam lang. Tila madladlaw mo. Aramidam man sa manan ti tsak kayat. Pang-aasim. At data dito'y opisina. Saan ka kumamat nga agis skandalo dito'y? Agis iskandalo ak ka di. Agawid kan. Mga anak intun madamdama. Agawid kan. Pangasim, Rowena. Agawid kan. Nagawid kayo ka din, ma'am? One sir. Adda ko maibagakan ka no mabalin. Oh, anya rita, ma'am. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Kat alaak mo ti number mo. Ha? Taapay, ma'am. Si putam ko matigaraw nilakay ko. Ni Sir Mike? Wan. Amangan no agbababae manan. Ada nga min ugali na akasta. Amo mo't siguro dahi ta, sir. At dala nang ko nga istorya idi, ma'am. Pudno ka di a babaero ni Sir Mike? Iso tinakaikatan na itisigod akompanyada ije Manila. Dandan indarom ja asawa ja babae na. Katap no mayadayo kami itinakaro apan nakaibabain. Inya dayok nila kay ko. Isong adda kami ita dito probinsya. Kastagaya, ma'am. O sige, ipakaamukan ka. No at damadlaw ko a babae ni Sir Mike. Agyaman hak, sir. Kasangsangpet mo lang, pumanaw ka manan. At dalang ipaaramid kanyak ni Sir. Nagado apag paaramidan na. Sikapay mat ang naasawaan. Makadlaw akon kan ka, Rowena. Apay ka di akasta ka. Pagsususpit sa anak sa manan. Wen, gaputan na rigatan ti agtalagkan ka. Kunakmatan kan ka. Insardeng kon ti agbabae. Saan ka di amakawawat? Insardeng mon? Jay sekretarim ang nagkiting ti paldana. Ano awagan na ka? Mike, akasla na ka asawa? Panawan ka man laangan. Awan sir-sirbit ibagbagam. Sa dino ti papanam? Mapanak sa opisina. Ti awanan bain a lalaki? Sir, pudno ka di anapan dita office yun ni Sir mo a Mike? Saan mat, ma'am? Nakarikap ti opisina iti kasto nga oras. Apay ko mga umay dito eh. Kasta nga minti ko nana. Awan mat, ma'am. Nakamilangi ti kadwak agad ang naka-duty ti adda dito office. Inulbudan nakmanan ti asawak. Ngam, at tamatlaw ko, ma'am. Tunggal pangal daw. Rumwarda kini Ma'am Charlotte.
Ti sekretary na? Wan, ma'am. Sa dino ti papapananda, sir? Diyak mo, ma'am. Yamin, may sa oras nga awan da. Siguro, mangan na itirwar. Saan adita kantin ti pangpangananda? Saan ba't, ma'am? Kanayon da ngamin arumar. Tutuwa da laeng. Kasta ka di, sir. Agyamanak iti imbagam. Ben, adagayam ko, Chem. Wan, kukwa nila kay ko da ita iti. Ngam gaputan na kagatang iti baro, intadnan kanya. Imbag ka pa'y. Ay na, nagrigat ti awan lugan na numapan ka gisuroan niya. Malaksid anangin na ti pamasahe, pasaray awan mauray a pagluganan. Mabalin ka di apagluganan ta, day ta Chem. Ay kat mabalinan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Surutan tanto nilakay ko. Ah? Tapay. Diyak pa'y ngamin na istoryakan kakad. Tiyan niya. Diyay damdamagam kanyak idi. No apay apimanaw kami ijay Manila. Ay na, jak mamati iti imbagam. Apres ko ti angin, kan simple ti panagbiag dito'y probinsya. Mamati nga da na ununeg arason. Kinapudno na. Babaero nilakay ko. Iso nga impanaw ko ijay syudad. Anya? Iso tinakaikatan na iti trabaho na ijay. Ay, una yan. Ay, day takot nga mihinta nakiasawa ka iti gwapo. Kat panagkunak. Aramiden namanan. Iso nga adan to ti maysa nga aldaw. Asurutan ta. Tapno mapanagnakak ti suspetsak. O sige, ibagam tulat ta kanyak no kaano. Hello, sir. Anya ka dit ti bagam kanyak. Saan asimrek ni Sir Mike itang aldaw? Uray ti sekretary na, ma'am. Anya? Nakalipta ka no ado, ah. Agsakit ka no ni Ma'am Charlotte. Hanggang jak mamati. Sige. Agyamanak iti day tang impormasyon nga imbagam, sir. Iti day ta a hotel ti kanayon da apag check-inan. Kasano ana amuam day ta? Ado tinagdamdamagak at at tao. Nagdamagak. Uray ka dagiti staff dita a hotel. Unay mat nila kay mo? Iso day ta tilugan na. Day ta po raw? When? Simrag damot nga agpaiso di ta hotel. Ada kaduwa na a babae. Saan ka di? Wan, nakatugaw ijay sangwanan at idug ti buok na. Iso day ta jay sekretary na. Kasla ubing pay man. Talaga a babae ro day ta nga asawak. Sige, surutem ida. Urayan nak dito ya. Wan, agan-anad ka. Nadaan tamot lang iti oras na makapagmaymaysa, darling. Darling. Oh, amang ano iso dito di in-order ta nga arag. Inaklukatan. Awanan ka itibain! Rowena! Ang yati araramidam dito eh. Babaero ka talaga! Sumardang kan, Rowena! Nawang day ta babae, Mike! Saan nagkabasta babae? Siyak ti asawa ni Mike! Gusto na itan, Rowena! Idarom kayo! Idarom kayo adwa! Tatang, inawagan kayo. Taamwag ti kapanunutan nyo. Isinak ni Mike. Gaputan nagbabae manan. Ala, adakan ka armi na panggedang, Rowena. Tatang, Kanayon nakagulibat ti asawam. Sana maasyan kan ka. Awan dinasaya at pagbanagan ti pamilyayo no kasta na lata. tatang. Ala, at daamin kan ka pangiteng. Usan mo na maanusan. At dakan ka dayta, no agsina kayo.
May kayo nagnaig dito'y lugar tayo. Itugot mo, dagiti anak mo. Sige, tatang. Panunutag ka na imbang timbagayo. Alangaruan, kastapay. Umawag ak tumanan, tatang. Bye. Mariribukan na. Isinaksan nagpaiso ni Mike. Nasaya ata simbang tatkan, Rowena. Iday pa nga inururay ka. Ipatag na ka. Di naksagsagidan. Rowena, agsalita ta ko ma. Agparinto mga dito isang wanam. Tapno pakawanan naklaeng. Pakawanan na ko ma. Namin ano kan ang nagbasol kanya, Mike. Uwan. Nakabasulakan ka. Kadikari ka. Jakon ulitan pa eh. Pakawanan na ko ma. Tumakder ka dita. Di mo saraan ti pagnak. Saan ka kuman ngagdaron, Rowena? Jakon ulitan ti agbabae. Imbakartan iti lugar. Ngam nagbabae kalata. Anyat klasim nga asawa, Mike. Rowena, pakawanan na ko ma. Naamiris ko nga uray agakar-akar tayo iti lugar apagyanan. Agbabae kalata. Di mo latta kayat asardangan dayta nga aramin mo. Kasta unay ti panagpakawan ni Mike, Mr. Lonely, ngem na po kawan ti talagko kankwana. Tunggal rumwar, pampanunutek amapan manen agbabae. Ket gapo itinamin ano a panagbasol na kanyak, kasla kayat kumeten, ti makikamalala, tapno maiparik kankwana ti saem, ti aramiden na. To'y pagayam mo, Rowena. Pagayam, Rowena, maawatak anasakit ti aramiden ti asawam. Ngem saan anasayaat dayta pampanunutem. Dakas dayta, ti makikamalala. Kay kunada nga ruden, saan mo maikorektar ti may sa akam mali? Baba ni ti panagaramid mo, iti may sapay akam mali. Nasaysaya at ngagsarita kayo kinilakay mo. Ibagam dagiti sakit tinakam mo kenkwana. Kahit sapay la kuma, tamaurnos ti amin para iti pamilyayo. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rowena. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan a bumaybayag ti relasyon mi adda ugali na ama discobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay dinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intun Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates. Oh, Aywanan niya. Inton Domingo gaya man. umay ka ah. Pampanunutak nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pay lang nga imbagak daytakan ka. Uray awisin na ka nga agdate kayo iti boyfriend mo. Una day ti awis ko kan ka. Aywan gaya man niya. Oh, yam amunak to iti boyfriend mo ah.
Maam-amom to ni Fridel. Di mon tupay ngamin ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intun Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Uray liman atawan, anatay day dinanang yo, silsilibraran yo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyaan na kami, no saan may asurutan ti kayat na. Sa bagay, pakalaglagi pa nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyang manak, At nakadipay ka na yunan nga order yo, ma'am. awanan. Okay. Aya bandak to lang, no, at dapay. Sige, thank you. Oh, Fridel, kasarita nakmat na. Anya ti serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tangmot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip pasok ngamin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti banay. Tapay mo mayak. Anya kamatan. Intex ko pa'y kan kano apay. Nalipatang manan. Apay ngamin na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ang... Natay lang aruden. Celebraran nyo pailaan. Kat, sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka. Ani ayat ti papanak ng Domingo. Adda pa panam? Kat no idi pa yung bagakan ka da ito eh. Ko, masapal ka di nga umayak? Kayat ka nga min ngayam amo ka dagiti kakabagyan kan gagayim ko. Ay, kababain samat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Uy, ngagpaiso. Ayun saan pa'y asimang patdagi ti daduma? Kat, sumango tayong aruden iti lamisaan. Kahit kung aramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang min adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gate. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon dito'y probinsya. Ala, intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. Umay tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Amanang. Oh, apay anakalidliday ka. Nabannog ka kadiunay nga si kaso kadagiti nagado a bisita. Bayam ading, siya kun ti mangyurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mo't ni Fred and Manang. Saan nga imay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Jack pa'y nakitkita apulos. Ita kumaa nga imay, tapno yam-am mom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga imay? Una na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panagkunak, saan aseryoso iti panakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam-am muna ti bagina. Oy, LQ kayo kay ni Fridel anyo. Yak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsung batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan nagparparang. Oy, friend, amangan mat no adda ilamlamang na. Adda nga tayo lamang na.
mapankantuman iti balayda. Taamuam ti pudno a kinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawaan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawid tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas matlaang dito'y dagiti chip. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino na ita Ni Fridel. Ha? Iso na ita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa akasarita. Diyak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyak? Sorry. Umuna akon, Lorna. Naskan nga agsarita kayo kini Fridel. Sige, friend. Inton bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada ngamin emergency anak-anak. Emergency. Kalaat-latan nga emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Ay, nadaramitan. Agparin tumangak dito sa ngwanam. Tapno pakawanan na ka. Tumakder kan. Nagaduti tao dito paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman babe. Intang harudan ag merienda. Namis kan kahit. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Jakmatan na yamam mo kan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawatak. Nagsakit ngamin tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran nak ije balay na. Okay, mapan ka Talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamot ti panakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anaan anay amaam mo ti boyfriend mo. Pasensya amon ato'y balay mi, Laura. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nga agnanaad ito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingki, itilupon na ka ng tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kayat mong aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro, day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat, ket adda kwartak. Day tala ang tar aramidam? Ti anya? Ti agkom computer games? Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita. Nagado ti tao. Nanang mo day ta si Mupay. Ay nanagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon, kabaalan na. Ay nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka? Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Fridel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagkat. Inayaban niyo kuman ni Fridel, tatinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dito pa rumrumar dito balay day tatao. TV, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursuro ang kinimanang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag na kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko,
Nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya tiyara ramidam dito'y kusina. Kita ka pa yung ururayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga mintilutuan na. Bay-bay amon. Kabalan na dahi ta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung di makaamu dito'y kusina. Ay, sige, nana. Saan mo akaapgad ang titimplam, ah? Amok, anak ko. Frida, apay kasta ti panagsasaom kini nanang mo. Tulang ngamin dahi ta, bakit? Nasayang at mo ti panagtungtong mi. Uray jak pigsaan ti panagsaom. Mangagnak matlat na. Mapantagid din ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak nga computer. Mabisin kan? Medyo. Nanang! Nagtulangan tayo di abakatan. Oy, nanang! Ikan na kami na itimiryendami kan ni Lorna. Ay, gayam anya. Ay, nalipatak batan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay abakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan, manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan day di abakat. Ay, agungat ka man. Awan ramraman da ito'y tinimplan a Diyos. Naguray man. Frida, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito'y Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasensya ka na, anak ko. Pangaldawan ka tsak pa'y nakaluto iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, nana. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Fridel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalin ay dyan nga anak ko. Imalan sa itinay di tatang na anaungat. Kasta ka di? Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton da ito'y. Mangan ka iti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apay adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba iti Sabado. Ni, awanan usarag. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inakayaban. Diyak kayat timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisinday giant. Nana, umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa'y balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Di nakpakadanagan. Isumatlagayam ang nagkutong kayo. Tanagadutar aramidan nyo. Rumbang ko mga itiday tanga edad yung. Agina na kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa'y mat. Balasang ko. Umay kayo, nana. Tani agawid akton. Ay, agawid kan aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako, nana. Ket amangan no saan dakto na makita. Saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay. Kat kaayan-ayat mo ba't ni Fridel? Adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpot damot laan? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fridel. Apay ni Fridel? Saan namot ares respeto ni nanang na.
Bugbugkawan na kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak. Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kuana. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnop at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyami. Ipat patagmi nga agkakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunutek, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo kan kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna, pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo. May papan, iti saan anasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris katagbalbaliw. No naaramid mo dayta kat saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras kan panawin mo, iti lalaki asaan na nga amo nga ipateg, kan erespeto ti inana. Awan tayo dito'y lubong, no awan dagiti naganak tayo. Uray anya pe tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto kan pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mang supapakken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.